Uy, apo! Naimbag nga daw. Nih, skamot kaya mapu kontraktor ta din magaskamot. Nga ti maitulong tayo. Pasensya tani. So, maditi rik na. Mayak dito yung ta baka dati basit nga extra yun dito ta medyo among matanda ito rigat ta. Pulos, awanti diskitar. Ay, among matanda pasarda amin nagay kontrata tayo jay ta dahito nga ron. Awan nga talaga ti mabalinte man. Ang problema basta sikat ani makita mo nga kasla nga sardinas tarupam. Ay, numakita mo lang ni kumarim tagta. Ang jay buok na. Kasi sida natin noodles kat kulutan pinud ko daw kan. Adi kalma nagnosebleed. Ngam tirin mo kunak no darahan mo ta. Jesus mo ti sardinas. Pangrosam day ka bakit ha. Ilaok tayo dito sa yute pang sabaw. Ada basit dito nga corn beef nga nabatbatit tayo sumanti ko. Sumanti alaam-laangan nun kan ada ti basit nga bagas dito eh. Ako salamat pa kumusta na lang kami kapitan niya. Wala si Nero. Thank you, thank you. Ay, kagawad. Nih, balok niya ti aramidam dito eh. Isang arod nga napa-stop ti iskoylayo tapno agiste kayo jay balay. Agdawat ako matikwa ti kanan mi tan. Kat mi apay nga sikatiin may ngay ni tatang mo ngay. Eh parintis mo. Angkal adagamin ti rayo manak katan nga makapagna. Ni nanang mo ngay oh. Angkal ada jay abroad. Ay awan ata hang kayo gayamat nga qualified ta adamat gayam iti abroad ni nanang mo. Pas ano day tangay? Kasi awan gamin ti kwa nag-stop gamin jay kwa angkal jay factory nga pagtatrabaho ni mama tapos na lockdown damot laang han nga kwa han nga makaruar tapos han nga makapadala ti kwarta ta awang kano sweldo ta nag-stop jay trabaho angkal. Ay, pasensya barok ta talaga nga isutirol no dati pamilya mi dyan ay abroad ay ang kayo nga qualified ang kayo nga maikan iti relief ay ket pasensya atan aramidak lang ti trabaho ay kap kasano daytoy ubing ni agdaw-dawat ti relief ket adamat gayam jay parintis na ijay ko amin jay nanang na ijay abroad nya ti kasta tayo to kapitan nangag ko nga ro jay pagtungtungtungan nyo daytoy na ubing narigat nga amom kagawad na maminsan adadagi ito na role nga hantay nga mabalin nga i-apply iti inaldaw-aldaw nga panagbiag. Ngem ti makunaklaan amok nga dati mandato tayo akas opisyal ngem nangaabak jay nay rik na ugali tayo nga manangaasi ti pada tayo nga tao. Ket paaway din tayo ta ubing nga naikan iti relief kati kaya tayo nga ron i-preserve tayo iti biyag na awang kananda kumapsot da di baka isupay ti umakaran ti sakit kanyada ta importante nga dapat nga napigsa ti bagbagi tayo no nya ti adat ta kagawad si ited mon ijay ubing ket daytoy kagawad ket han nga pinatangkanan ti ko daytoy ta tao tayo ladta nga dati konsensya na ket nyangay rigat tayo amin ket sige no nya ti kaya tayo nga maitulong itulong tayo